ada kejengru belai alelang te personal secretary jengi ba terki lekiang insya yalam ini ya kejengruai ha Joseph Bokot kat by spiritual director jungi ng panha ay kalama gindesim kan nomor jengruai arspa prop kundai kejengruai how Joseph Bakoy yang kena kapor di benar bayar kani kamar bid jungi kani kazun la kunkut no but in sa IT no ya kalama haka sun 5 ha ulius number 1 ha kani kapor kulis bon ya pibaro berlang ane Oh Joseph Unong perim Jesu lai chi amikuk pa bakat vi pala kerku bamen rimen yo yada baklap taya Lalu ya Presiden juga sun fight, lalu Presiden juga Presiden Sekretari bagi rangba, ki member bagi nawan sini sekarang. kinukikam jago sunfai sobha berwan shikmat banshin ya kini lama berkendai ke sekebenta jongpi to kini ai kijing thapti na kunta kini kijing ai ti kini lama but connect annual meet jungi kiramba nimse kendo aga sunfai but ikermen baka sunfai kan sale kam ha shu ban bakan long kijing job na kunta jungi kiramba kita nak kapor sa ngit put ngin siya duay lang jangan ngijing duay how Joseph Bakoy